Dasar preman kampung. Ngiris kuku pakai golok. Gimana kalau kena jarinya? Ya Jar, sorry Jar. Kurang kerjain si Fajar. Aduh, Jar, tulungan Jar, tang gua iris Jar. Oh, ini mah bukan keiris, ini mah korong. Get. Anjir, korong. Dibikin kadaran orang. Belagug sia. Lompat ke mana sia? Ku aing di udang. Bangun, kita lari. Ujar, kabur Jar. Ujar, naik Jar. Berat Jar, euy. Ya, asa berat Jar, euy. Sugan kan Jar, euy. Kurang tinggal sana coba. Tak kena. Hei, tawa aing sia diacak-acak. Jangan lupa Jar.